Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Santiago 1, Kapitulo 23, kan 24. Ti dumngeg iti sao, ngam di na matungpalan, mayarig iti tao ngagsarming, makita na ti pudno alangana, ngam malipatan na adagos, kalpasan ti adayuna. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nauma akon ngagtaltalon tatang, kayat kumati mapan ijay syudad, kayat kumati agtrabaho ijay. Saan, anak? Ang mga numaisag makalaang ijay. Dito'y kalaangan, tapno adakad kaduak. Alan atatang, palubusan dak ko ma. Mapan ka nun ni bakla ijay syudad inton umay alawas. Kaya't ko ti sumurot kan ko, ana. Anak, saan ka anarwam nga agnaid ijay syudad? Kat no nagulo ijay. Nataltal na nga amang adito'y probinsya. Kasanungay ama padasak mo't no dito'y aklaktan. Anya ngamin ayat isapulam ijay. Masapulam mo ti kwarta dito'y. Basta nagagat kalakit day. Naragragsak ka no ti agnaid ijay syudad, tatang. Boring dito'y probinsya. Alan palubusan dakon. Ure agsubli akmet laang no jak magustuhan ijay. Alaman laangan. Hangam niya. Di ka kumapalilaw ijay. Tadyak kayat ama isagmak ka. Wen, tatang. Di kay madanagan. Kabisadok amin ng abalikasyon no may papan itiday ta abanag. Rumbeng laang. Isuasaya atem ti agpili iti lalaki nga ayatem. Tati lalaki, naanos laang iti damo. Ngam no naalanan ti kay kayat na, ay panawan na kan. Katsika ti mangkamat kan kuana. Anya? Oy, friend. Imbag man ta pinalubusan na kamutlaang ni tatang mo. Wen nga rod. Ay kasanugayam nga iti pagdagusan ta. Adda kwartong abangan ta. Saan abale? Taadda mo ten trabahong agur-uray kada taijay. Servidora iti may sa apanganan. Damdamagan ngamin ni tatang. Hustumat no sumurot ka kanya. Tapno adda kaduak iti kwartong abangan. Ay na-excited akong gayam. Kaya't kun amakita ti syudad. Uray siyak mat, idi agdadamo ak amapan iti syudad. Ang amita, kaslawan langan. Ado ka di ti mayat apagpasyaran ijay? Uy, adua. Saan ka madanagan? Tainton agsweldo ta, ipasyar ka. Alaman nga rod, ta sigurado amayaw awanak ijay no awan ka duha. Ikawa ak tulakit de iti kaawan mo, anak. Ay natatang, saan kayo kumangagladingit? Excited ak nga agluwas. Idinto tada kayo, malmalday kayo. Ay, awan maaramidak. No kayat mo ti agaliwak say. Basta tikid-kid daw klaang kan ka. Agsingsing pat ka kumaijay. Saan ka paalilaw iti lalaki? Pangaasay manakaw. Wen tatang, paulit-ulit yun nga imbaga kanyak data. Kabisado kung dagita abalikasyo kunakmet. Alaang road. Kat mang namnamaak at tandaan am dagiti balikas kaw. Saan mo aliplipatan? Wen tatang. Oh, friend. Anya ngay matimakunam iti damong aldaw apa nagtrabaho ta iti panganan? Nag-enjoy akmat. Oray makabanog ngam at least. Awanak iti kapudutan. Ken agduduma arupa ti makitkita ta. Saan akas la iti bantay aruruot kan kay kayo ti makitkita. No kasta, kay kayat mo nga ro dito'y syudad nga medyo probinsya? Wana, naragragsak ngagpahiso ti agnaid dito'y. Sa bagay, uray siyak. Kay kayat kumot dito'y syudad. O ala, maturog ta nga rudan. Tapno makainanatan. Masapatamanin inton bigan. Hello, tatang. Ay na, imbang
Tawag ka, anak ko. Mailiwakon kan ka. Kahit, kumusta ka ngayon dita? Okay, aklaang, tatang. Awan tirumbang apagdanagan nyo. Saan ka kadimat la marigatan iti trabahom dita? Saan, tatang? Nalakalaang mat. Narigrigat at agtrabaho dita. Basta gananad ka kanayon dita, ah. Kat di mo liplipatan dang itibilin ka. Wan, tatang. Uray da kayo mat, ah. Agan-anad kayo akanayon dita. Saan kayo unay nga agbambanog? Wen. Inton agsweldo, ah. Pauitan kayo mat iti kwartayo. Uray saan, anak ko. Kabalak tayo mat ti agsapul iti agpaay kanyak. Urno nga mulatan ti masapulam. Tapno adan to usarang magkasapulan ka. Alang nga rodon, tatang. Agpakada akon. Tasumrag kaming iti trabaho. Ay na, friend. Agtugaw tapay laang ditoy. Tani, ay nabambanog akong agsursursor. Adugayam ti mayat apagpasyaran ditoy. Ay, katuan. Ay, dito'y kapaylaang, ah. Tainak gumatang iti mabalinta akanen. Saan ka pumampanaw dito'y? O sige, gayam. Saan ka ngagbaybayaga? Uwen. Apaman ang makagatang iti kananta. Agsubli ak adagos. Sige. Okay. Napintas dagiti mabuya iti day ka aparke. Ken ado ti taong agpaspasyal. Ken mayat, tadda tugaw ditoy. Pasadya apagtugawan. Mabalin pa iti mangan. Hi, miss. Ah? Agmay saka ka di? Nagtaurmatan da ito imasidag kanya. Ay, ada kadwak manong. Adala na pan na ginatang. Mabalin ka di ti makiamam mo? Ah? Ay, wala manong. Siya gayam ni Chris. Sika, anya tinagan mo? Siyak ni Heidi. Mabalin na maala ti cellphone number mo? Ay, wala manong. Sige, itad ko ti number ko. At iti cellphone ko. Nung mabalin, pakisave mo ti number mo. Sige, manong. Oy, friend. Asino jay lalaki ang nakita kakasarsaritam? Nakiam-am mo mat. Chris ka no tinagan na. Apay nga rod api manaw, idi sumunga dak. Mabain siguro. Nagpakadamatan. Ngam awagan nakto ka no. What? Inalan na ti number mo? One. Uy, amangan no kursunada na ka. Kasta nga ta. Anya kumangay agapong asitgan na ka? No saan na ka kursunada? Chris, anya ti aramidak. Masikog akon. Pagong tandak lakit idagiti dadakkel ko. Masapol nga itakdar mo daytoy. Anya? Apay nga minasaan ka na gananad? Jakmot amo ang masikogak gayam. Agad-adal ka. Ngamawan mo't amom. Rumbang kumanagan anad ka. Nagayatan tangak padpada daytoy. Apay akas lababalawan nak. Apay akas tamot tanti bagbagam kanyak. Kunak man no ay ayatan nak. Pasensya kan. Ngam, saan ka maitakder? Anya? Iti anya aga po. Pasensya kan. No inlimid ko kan ka. Ngadan asawak. Anya? Awanan ka iti bain. Na, ano ko? Apay ngagtapis ka nga eh. Pumanaw ka iti sangonag. Kat saan ka ngagpagpakita pa'y? Oh, at iti allowance mo, Desiree. Agyaman manong. Sayatam ti panagadal mo Dua pa yatawan, agturpos kan. Lalay ngam, tapno agbalin kanton anars. Wan manong, kat agyaman iti ado a sakripisyo ka ni Manang Aris, tapno makaadalak laang. Agyaman ka, tanasing pati asawak. Nag-abroad, tapno laang matulungan nak amang paadalgan ka. Wan manong, kat bigbigak nga utang ko anaimbag anakam kada kayo no makaadalak. Ipasnag mo nga ron ti agadal, tano makaturpos ka. Agawid tumeten ti asawak. Hello? Hi, kumusta kan Heidi? Ay na, nagpintas matan ti boses na iti panagdangag ko. Okay akla ang matmanong. Kaano ka di day off mo?
Mabalin ka di nga awisan kang agpasyar? Mabalin ko mo ti agpakada anytime. No kayat ko ti ag day off, manong. Kasta gayam. Mabalin ka di nga kita tayo itong Sabado? Sige, manong. Padasag ti agpakada. Ang jak pa'y unay kabisado dito syudad. Mabalin ka di nga umay naksukunan. Kan itulod naktumatlaang. Tandaan day tarupam. Saan mo aluklukon ti gayem ko? Itulod mo tumutlaeng, apaman ang makapasyar kayo. Uwin ka di. Di ka madanagan, miss. At danto pasarabom kanyak inton sumangpet kami. Uy, talaga? Wen. Anya ti kahit mo aya? Umanayin kanya kung ti burger kan milk tea. Day talang? Wen, takababain matkan ko. Ready ako, manong Chris. Wala, mapantangaro din. Ala, agan-anad kayo. Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, manong. No kasta. Mabalin ti agaram kan ka? When nagpaiso nga agaram ka. Sikapay laang tida mo nga agaram kanya. Kasta ka di? Ije probinsyayo, awan ka di tinagararam kan ka? Awan, manong. No kasta, swerte ak nga rod. Tasyak ti umuna nga agaram kan ka. Pag kunaamat swerte ka. Siyempre, yarig ka iti apag-ukra da sabong. Swerte ti alimbubuyog nga umuna a dumapaw. Kasta ka di, manong. Wala. Wanya, mabisin kan? Mapantamanganan, tani. Mabisin akon. Naimas ti burger apasalubong ti admirer mo. Panagkunakit ag gusto akmat kan kwa na gayam. Nasingpat ka di? Panagkita kat nasingpat mat. Addakan ka dayta. Tas ikamot ti masiknan? Basta, agayatak kan kwa na gayam. Hangam gayam. Nasaysaya at no am-amumpay mat analaing a. No agayan ayat kaminton. Sakon to am-amun to ugali na. Addakan ka dayta. Addamat panunot mo? Saan ka matan nga ubing? Amom ka di nga iso amin tinaggastos iti panagpasyar mi? Hoy, rumbang laing a. Taisukat nga ron tinagawis. Tatang, impawitan kayo iti kwartayo. Mapanyon to irwar. Apay ang nagpawit ka pa'y laeng. Kunakmet nga urnungam ti kwartam. Wen, tatang, ur-urnungag ti daduma. Ang yamanak nga rod anak ko. Kahit, kumusta mat ti trabaho? Nasayaat mo, tatang. Basta saan mo aliplipatan amin abilin ko kan ka. Agan-anad ka, ken agsingsingpat ka dita. Wen, tatang. Agyaman ta sinumbatan na kon, Heidi. Gaputa agayatak matkan ka, Chris. Kat ikarim ko makanyak. Asaan nakto alukwan, ha? Promise. Saan ka alukwan? Apay ko maalukwak ti babae akasken ka iti kapintas. Agpaiso? Wen, kunak lang arudan. Ayatan ka, aginggat ingana. Agyaman na, Chris. Kat, sika, kabaalam ka di nga ipanagnak kanyak nga ay ayatan na. Wana. Nukas tangarod, sumurot ka kanyak. Chris, saanan asimang pati binulan ko. Kan madiang ka na yun tirik na. Masikugak samad dan. Anya? Sapayada na patag nga aramida kita. Kastoilangan ti aramidan ta. Ikang kay ti kwarta, ket mapankag pa-check up. No anya ti resulta na, awagan na. Saan ka di ang mabalin na kuyugan na? No saan mo nga mo titurturo ngam, agpakuyog ka ni tigayem mo. Ato iti kwarta nga aramatam.
Nagdakkel mo tanday da pagpa-check up ko. Wana, tapno ada extra kwartam. Ala, mapanakon, tani. Agdardarasak. Apay ang nagpasikog ka ni Chris. Anyalangan ti kunaan ni tatang mo. Sana bali tatakdaran nakmat siguro ni Chris. Inikan naktupay iti kwarta pinagpa-check up ko. Mabiit lang ang taawa ka kan. Ibagak analpasan ti check up ko. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Saan mo tan maawagan? Out of coverage mo tan tinumber na. Anya? Amangan no intarayan na kan. Saan mo't siguro? Amangan no awan la ang signal iti ayanda. Anya ti ko lang. Masikog ka? Pakawanan na ko, Manong. Awanan ka itipain. Nagsakripisyo iti abroad ti asawak. Tapno lang makaadal ka. Ngam kastoy tinaramid mo. Sorry talaga, Manong. Ngamawanan maramida, kaputan alpasan. Unay kamatan desali. Anya matanda ito yung naramid mo. Busak ka din na ito Apay adi ka dimngag kadag iti pamagbagak, anak ko. Sa anak mata nagkurang iti pamagbagakan ka. Pakawanin da ko matatang. Nagyak tinungpal dag iti bilin nyo. Ngam talaga adya kun makontak ti lalaki anak kasi ko kanya. Anya ngay ita. Nadadaalan na namin pinsan ti biyag mo. Naganak ka abalasang. Di mo mat ngamin tinungpal dagiti bilin kukan ka. Napasama kan tatang. Isong awan maaramida. No ditipas ngay ko ti anak ko. Nga oray awan mabangunan na nga man. Anya pa'y ngay nga road. Katsapay lako ma. Tadumakal tao ti anak mo. Nga amuna ti agtungpalkan ka. Intay aramiden ti rumbang, kanalintag, tapno mailiklik tayo, iti pakadadaulan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.